kitekan kam ngemaka melaku akap. Aku lanai tandai kade-kadengku bagi kalak pertandang man keluargaku. Kalang ateku man rumah du, kurlah bagi api ibas pusuku. Kalak si depan megombang man bandu, tapi aku ngasirate masui. Tuhan, bagikan dumin kesahan umatmu. Ertoto aku man bandu, oh Tuhan. Paksa payo yakapdu, aloi min aku o di bata. Sabab belin kaplias atendu, sampati min aku, alu keleng atendu si tetap. O Tuhan, aloi min aku sabab mehulikap keleng atendu si tetap. Tulikan min aku sabab belingkap perkuah atendu. Tuhan, bagikan dumin kesahan umatmu. Ngidasi meriah yakap kalak si itindas, gedang ate kalak si nembah mandi bata. Sabab iperdiate kendi bata kap kalak musim, lai lupa kena kalak si ibas penjara. Pujilah di bata, o langit rasdoni, o lawit ras kerina singgelu ije. Tuhan, bagikan dumin kesahan umatmu. Haleluya nomor 160. Alleluia, alleluia, alleluia. Kesasirna ibas papanari, ia masih ersaksi karena aku nina Tuhan. Kampe arus ngerana karena aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan kap raskam, janah ras tendindu. Ogen ibas Injil si badianari rikutken Matius, kemuliaan manbandu, oh Tuhan. Ibas sada masa nina Yesus man rasul-rasulna, dage ola kambiar man manusia, kerina si terligen teridah ngepagi, janah kerina buni-buni teretah ngepagi. Si kukatakan man bandu ibas gelap, turikanlah ibas terang, janah si begindu alu kusik-kusik, momokanlah man kalak sinterang. Ola kambiar man kalak si ngasuk munuh kula, tapi lah ngasuk munuh tendi. Tapi biarlah mandi bata sir kuasa, namakan kula ras tendi ku neraka. Dua prik cip-cip banci itu kurundu alu 3 rupiah saja. Tapi labo sada pe peri ndabu ku tanah adilah bage praten bapandu. Janah bu takaldu pe enggo ibli gaina. Maka olah kambiar. Sebab pergan kap kam asangkan melala prik cip-cip. Ise ngaku lebih-lebih manusia, maka ia ajar-ajarku,
ia pe pagi kuakui lebih-lebih bapangku si i surga. Tapi ise si merso lebih-lebih manusia, maka ia ajar-ajarku, ia pe pagi ku persoken lebih-lebih bapangku i surga. Kata Tuhan, pujiin man bandu o Kristus. Nande bapa turang rasnina, iba sadawari iba sada keluarga, perbulangan ras ndehara si tahanan karena cibalkan sada lukisan Yesus bas jabuna. Perbulangan rasura gelah lukisan icibalkan i ruang temue. Tapi deharana biar dengan mela ada jelma si ragama si deban reh rasnidah lukisan Tapi dungna sindehara ngikutkan perhatian perbulanganna. Piga-piga dekah sindehara ngejapkan, maka kepekan lukisan Yesus i ruang temu mabasada kinulin man temue sireh. Sekala temue pernah rebelas bagenda. Ku gejapkan kedamen tupung bengket ke rumah enda ras natap lukisan enda nina. Nade bapa turang rasenina bas Injil wari enda ipeteguh Yesus kini teken kerina muridna. Yesus nyahkan kala gelah tetap setia ras lambiar jadi muridna. Melala tu hutang tangan si adepi kala tapi kala harus tetap patuh ras setia jadi sekala murid. Yesus serbelas ras ulamin kena biar kempak kalak si banci munuh kula, tapi la rekuasa munuh tendi. Tapi biarilah ia siar kuasa engkernepkan subuk tendi bagai pekula ibas neraka. Ita Yesus kai sin cinepi perukuran rasin luki pusuh kerina muridna. Arkitekan sie ipeteguhna kala alu nuduhkan carana meneken kebiaran emkapkan gelah kerina murid la terjengukurkan kempak kinata genduari ras izena saja, tapi kerina harus iarahkan kempak kerehen kini raja di bata. Sedar kita maka kebiaran mesada pergegeh si mesangan. Kebiaran banci rebahan kita kuliper bagi megati nanamin terem jelma Kristiani genduari enda. Mela kala nang dangi kini tekena rasen biar guna nuduh kensa. Wari enda Yesus ngajuk kita guna baboi kebiaran alu kebiaran si terbelinen si gelari malang mandirina jini. Malang man di bata negu kita kempak kini pangen kini tegen. Kepentaran ras pengadilan si benar ras pembebaskan kita idur denden dosa kejahatan ras kecurlisan setan. Malang man Tuhan o jelma-jelma si badia sebab la kekurangan jelma si malang kempak ia. Mari dage kita kerina anak-anak di bata dengkehkanlah aku malang nandangi sikuajarkan man bandu nina Tuhan. Barang-barang. Amin.